ISTV News में तबरी पुनःपो तरम लोकसरे हुसैन बदा मुरुब पाव लोकसे सैयद नरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग वाफम मणिपुर सरकार अमदी CSO सेना तुमिना लेसिन बगुम तौरे हौजपाव सनर मोपिजरे सैयद नरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग वाफम मणिपुर सरकार अमदी CSO सेना तुमिना लेसिन बगुम तौरे अमरोमदा मोरे टाउन दगी किलोमीटर खरा चलगा लैबा हाउलैंड फाइगी लम म्यांमार ना लोकसलकपदा इंडियन आर्मी अमदी ADC ना आयाबा पीरब्रा हाइबगी सिंगनब लैरे हिरमसदा रिपोर्ट अमा हाउलैंड फाइ हाइरिबा खुलसी सोगलिसिंग मचमापन मरफुद्रानी थोइदगी हौना चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा मोरे टाउन दगी किलोमीटर अहुमरी चलगा लैबा मफम अमदा मीता बाहोखिबने खुलसी किलोमीटर मंगा अमदी किलोमीटर नेपाल पाक चावे पुन्न युम हुंबु तरेत खुंदादुना मियोय चनी हुंबुद्रा खुंदारी मतममद भारत के प्राइम मिनिस्टर अरंबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ना मणिपुर के कबो बिली म्यांमार दा पिथोखिबगी मैचा कोक्त्रिङैदा हदमुक हाउलैंड फाइ खुल्लोमदा किलोमीटर अमगी मयादा संबल खादुना लम लोक्सलकपदा खुंजासिंग खोइसाउनबा हेंगलले लम लोक्सलकपसिदा इंडियन आर्मी अमदी मोरेगी ADC नसु अयेत पपीदना नबा खुंजासिंग दा खंगलकले हाइना खुलगी मरुइबा मियोइसिंगना ISTV न्यूज तो फोंदोंनरखि साबकानसिदा मसे इंडियन आर्मी मोइना मसे जुमसे लोथो आइना जुम से अनी लोथोखरे अदा एखोई प्रजा की वाखन दे एखोई की लम से मोय तो पिथोखराब्रा नद्रगा करी किनो एखोई की लमनी आइना जुम साबसिदा मसे तो यारो है बिदो ओय मरममदा बर्मा आर्मी ना हायरती वाखन अमा लेबा एखोई के स्पाई मगना मसे लोथोक्तरी याद है बिदो अदोग ADC मोरे ADC न स्वाइबने तानिंग थो मसे जुमानी सिदे लोग थो हाइबगे अदल मसे जुम साखरिबा पालबा जुमानी लोग थो खरबने लूरब तंजासिदा मणिपुर सरकार न करिसु तौबंगमदबा सिदसु खुंजासिंगी मरकता यामना पेनदब फाउनरी लोइनना भारत अमदी म्यांमार अनिगी मरकता अरोनबा वाफम लैरबरा हाइबसी अचोबो वहंग ओइरी नौना फेंसिंग खारिबसी यौद्रिङैदा हाउलैंड फाइ खुल्लोमदा युम अनि साबदसु थिंगी हाइब वाफमजु खुंजासिंग फोंदोनरखि लोइनना युम अदु नमदुना सिदोहनखि अदुगा मफम अदुदसु खुलगी मी चंगदना नबा अथिंग पीकी हौजिक खुलगी मयाइ फौगदुना ममांगैदिगी हौना लैरक्लबा मेजोराम ताबा मरुइबा लंबी असि म्यांमार न मखोइगिनी हाइना क्लेम तौरक्ले सरकार न मियंग चंगनबगी अपाम लेरी मसिदसु नतना खुलसिगी मयादा म्यांमार की मियोइसिंगना नुंग लेंगोय अमदी ब्रिक फार्म तौदुना लेरे मसिदा इंडियन आर्मी ना करिसु ना चुंगदना येंगदुना लेबसी पेनादब फाउनरी नाकलमरोमदा हौजिक मोरेदा भारत सरकार ना इंटरनेशनल चेक पोस्ट अमा सागनी हारिबसी हाउलैंड फाइ खुल्लोमदा मफम होंगननबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिसिंगना खुल्लसिगी निंगथौ लालखोलुन हाउकिप्ता लमेकर लिसिंग अहुम पिननबा खंगलकले हाइकी मसिदा निंगथौना यानिंगदब वफम के याउना मरुइबा वासिंग ISTV न्यूज तो फोंदुरकी हाउलैंड फाइ द गवर्नमेंट 3000 एकड़ से रिजर्व ले रहे हैं तो तसेना बदी अमरकती सीएमना एबुकोवे मागी चंबरदा अदुदा ngang बदी हैना 3000 एकड़ बदी पिबंग मोय एगी प्रयान सु यारोय अदुगा लमना सु यादबने अदु पिथोखरदि प्रयान करि चाबा कदाय करि दोगदोबा उपाय लेतबा अदुदा करिगुम्बा तंगाय फदर पीबा धारसु कोना खन्नसे अदुमकबति सुपी बिरो आयबने ISTV पाउगिदमक एन सनजबो मैते एमदी नौरोइबम फिलिप्स हाउलैंड फाइ विलेज चांदेल पनबयाई इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग मतंगदा म्यांमार ना मणिपुर की लम हेंजिंदुना संबल खाजल ए हाइबगे वाफम लाकपदगे मणिपुर की गवर्नर यावना मणिपुर सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम पॉलिटिकल पार्टी पुमगी लुसिंग बसिंगबदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या ना सतुना यंगसिनख्रबने मसिगी मतंगदा लुफ क्या ना म्यांमार सरकार के थोंगबो यानिंगदबा मदि पेंदबा फोंदोप लेख्रबने हाउजिकते इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग मतंगदा मणिपुर सरकार यावना पॉलिटिकल पार्टी सिंग म्यूसिंग अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना तुमिना लेसिन बुगुम तौरी डिजास्टर मैनेजमेंट की मतंगदा नर्सिंग की नुमिनिनी सेथगदब वर्कशॉप अमा ngasi लंफेल पाता लेबा मणिपुर नर्सिंग काउंसिल के
campus ta hodokre hodopagi thoromda health services ke director Dr. Ebijoy medical directorate ke additional director Dr. K Lokendro amadi Dr. T.S. Ravindrana thoroma pusingoina sarga ke president oina sarga ke Dr. K Lokendro na haujiki matamda disaster management gi matang da khangjin bahibasi yamna tangai fadaba hiramamo oirakpagi loinana sahi asidagi nursing council ge curriculum da topic asi hapsilupasi apaba khongthang amani yomlol nariba Nagaland da disaster tholopa matamda sangpham launaba tongan bayum yangkhai gi mathakta sakhrabasu state asidadi asigumba thabak paikhatpa udri ngasi chathariba training asi numinini khaki natabida makhata na sathaningi haiki Sibgas oina sarugya khiba Dr. A. Bijoyna Manipur si Juar toina haganba madi international border da leiba maramna lalamadi natural disaster matamamada hekta thorpa yai masigidama aikoi khudima tangai fadana ngakthok haunaba pambai paikhat hogadamani hena maru waribo wafam hamna Manipur dagi kilometer samagi radius manungda Myanmar da China gi matinga loinana nuclear power plant ama sagalakle haribase mekup amada hekta nuclear disaster thokpa yaba maramna mangjongnu section ba thorang pakhat haninge disaster thopa matamda nursing thodang chawa maramna ngasigi workshop asi tangai fadana pangthokpani haiki Manipur State Information Commission amuk hana hingat hanbiu haina Union Home Minister Rasnata BJP Manipur Pradesh ke President T Saumana aiba serol thaduna khangan khre hoji pawmatana tem bremtang domnise break matungda tara nomok seri health sector da sothana leriba Myanmar da lamdamasigi miyu kyana mating pangduna lemna langbagi thabakaya pangthokli masina lebak anigi marakta hena naksinaba made nungsinaba hengalakani haibagi thajaba thamnari hiramasida pawtama Indo Myanmar gi mari amadi yumthangnaba Manipur amasung Myanmar gi marakta hena naksinaba amadi haksen gi lamda kharada orebasu mating pangboina Indo Asian Friendship Organization Manipur IFOM amadi Lions Club Imphal ani pullaga lemna layang kem amangarang Myanmar gi tamu da leba General Hospital da pangthokre IFOM gi secretary K Haitajina lusingba timama Lions Club Imphal gi Lions TH Navasandana lusingba timama ga loinana Dr. Kayasu ke maduda saruk yake Gynae eye dental pediatric skin medicine pathology da Dr. Tara Romna saruk yake loinana chaurangna lupa lakh ahum longi hidak langthaksu lemna yentoki lamdamadugi anaba sanipalom layeng kiba kemaduda Myanmar Red Cross Mother and the Child Care General Hospital asigi staff amadi nursing DC tamuna achoba mateng kyasu pangbiraki pangthokliba kem asigi matangda Lions Club ki thopupasingna ISTV News da wafong kya phongdoraki noi gi border ga tainari ba Manipur ga tainari ba Myanmar heba jaga sida khongdara ba amtung junction ba khona view haibagi pandam sida akoi gi health care masi tawinar ga punang mukoi ka sana sina leminar ga modi khudong chaba amtung logjaba lakwa the facility the laboratory support sita oraga koi khitang da orabasu tumugi praja le sing sida koi benefit neighbor state neighbor country amoina extend to we abra na tugi pakhol dra lakshaba pangtholiba medical kem asigi matangda mafam stel leiriba praja singa makoi makoi gi oiba mot kaya su phongdong naki akhoi bu mara sumaina labi ba yam nungai je ten labiyo ya no khasa jaga ro dilo la yaw ku pe da twet amyai win ta de po no ara le be pyo ma po lo mi ma pyo tat bu english lo ha so happy ani mi pyo pya very happy so happy pangtholiba kem asigi matangda tamugi disina lemna laingbagi kem ama pangthokpasi yamna nungai matungda su pangthokpiyo haina phongdoraki I happy and pleased, yeah. And next coming, I welcome to India. Yes, doctor. kem asigi matangda iPhone gi thopupusina phongdorokpada Manipur amadi Myanmar ani gi marakta hena mari faganaba amadi naksinanaba pandamda pangthokpani loinana haksen gi lamda agamba mating pangmani masida India government Myanmar government anina ayaba pibiba asi yamna thaganingai ni haina phongdorake education system na khidang sotha badu mating pangboina koina Lions Club ko khusan narga Indo Asian Friendship Organization na health care masi sinjabani health care facility da hena priority piraga atai mari sum face to face unarga di exchange of ideas and thoughts ko dum mayam du da based orga koi gi bilateral relations strengthen tawna ban pre medical care masida tongan ba tamugi praja singna mafam sil laktuna magi laina kaya yengni ludak langthak kaya masu lemna pikhi pawdam jari
Laiba Navakumar Khagupam General Hofsan Tamu. Council of Higher Secondary Education Manipuri Chairman Dr. Hamum Nabagi Sega Road Tauda Babuk Lekai Leba Mayungi Tongalda Sakang the Basing Bom Tamlomugi Mayok Nasi Babu Parada Leba Council Office the Staff Singer Wakan Mipam Pankre Wakan Mipam Aduga Mari Lena Council Gi Under Secretary Academic 2 and Sahefna India ki manungda khwaidi makok thongba class 12 ki exam oina wi pandamda khongjel yang sangsel leba council ki chairman ki yumda bom thamjilamba si sauna ninganare lamdamasi ki mahiroi singi khanduna paikaliba thabak asi ayrapan pibagi mohutta puring thawat piu haike class 11 namadi 12 pi enrollment ki thabak su ya mangjin thana thabak su ba hagusar pa matam sida sigumba ki tujumugi thodok asi thuan biduna makhatana Council Sigi Tabak Suzabada Puning Leta Daba, Tuan Bidanaba, Mari Lenaba, Punamaka, Makatan, Tawidanaba, Sumba Pilasi, Nasi, Council of High Secondary Education Manipur, and officials in Namadi, Stafuna Makimagi Dagi, Afil Topsiri. Bishnupur District Police Commandona Ningtokong area dagi pare hariba Konthokjom Dinius Elias Sanjit Sahi Kunipan Apokpa Jaisendra Arapti Lilong Mapal dagi MUSC RPF Amadi Masigi Lanmi Sangluf PLA Karigumba Hiram Amatada Marilene de Haina I think about Lovasigi Publicity Department gi Chief Bankim na Thadropa Charolamana Kangale Hoji Pawi Martana Tempe Amam Kalumunese Breaking Matunda Amukusan Natramnoxeri Education Sakulanaba Sarkar Asina Yamnakan Honori Haina Education SK Director Is Dilipna Ngasi Hotel Classic the Pangtopa Mahiru Singbo Puning Tower Pitorum the High Cray Koki Student Organization Infal Sinduna Hotel Classic the Pangtopa Tormaduda Education SK Director is Dilip KSO General Headquarters President Pautin Thang Lungfeng Yauna Organization Sigimaruba Music Badi Tangkul Katam Naulong Koki in P Manipur Lusing Bakasu Sarwaki Board Loba Class 10 ki Parikhyada Sada Humbutara Manga Dagi Hena Fangba Amadi CBS in a Loba Class 10 ki Parikhyada Sada Marfu Manga Dagi Hena Fangba Mahiri Kyada Kudol Bor Piduna Gaikono Utki KSO ki Lusingba Kana Fondona Kibda KSO say Kuki Zati Mahiri Kaki Kanbaluf Nate Socialisu Kyadasu Saruk Yari Haibo from Fondona Ki President Pauting Thang Lungfengna Manipur Sarkar Singi District Kyada Hena Pava Education Pinaba Smart Class ki Kudong Saba Pangan Biu Haike Director H Dilipna Ojasina Kathopaga Luenana Mahiru Singbu Ningtina Takpi Tambigadavani Quality Education Program Honabadai Punamana Asobu Todang Luminance Haike. We have also instructed all those concerned officials of the Education Department running the other higher secondary schools both in the rural areas of the valley and all the hill areas that the students who aspire to study in government schools must be given the maximum opportunity to enroll themselves in the government schools. This is not to say that we have anything against the private sector, private schools, which are also very important pillars. Dr. Ambedkar National Award Fanglaba IMC Ward Number 3 Councillor Hizam Newton Chandrabu Opi Thormama Lalambung Makong Leba MM Gas ki Mapu M Modumangol gi Yum da Pangtokre Healthy Women's Society Amade Lamlabung Makong Apun Manupiluk na Punna Senba Thormaduda Awardee Newton Chandra Kodolbor Piduna Ikai Kumnaba Watki Loisal Padak Nasing Murupau Amukana Pijeri Sayed Nariba Indo Myanmar Border Fencing Wafam Manipur Sarkar Amadi CSO Sena Dumina Lechabu Dore Kiri has been the ball, but that's losing. W was